Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan ngayon ta ikan biyag ita kan naggapo kan ni pagayam Marian. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nasingpat ka na anos ti asawak. Ngem gapo iti panaglablabas ko. Dandani na pukaw ko ti asawak. Bueno papagayam. Intay tinggen ti pakasaritaan ni Marian. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay na, mare. Kasla siyak ti marigrigata na mangkit-kita iti nagdakkelan na tiyan mo. Ay, marigrigata nakmatlaang. Nga masapul nga agpag-napagnaak. Tapno sa anak unay amarigatan nga aganak. Ay wen kasta ti kunada, kan advice matlaang dagiti doktor. Ay, madanagan nga rod, mare. Amangan tuke no jak maka-normal delivery. Nagrigat samot ti masisaryan. Ay, jak amuan, no anya tinarigrigat. Tadyak paymat na padas tinaganak. Ah? Ayun anya. No anya pay lang amin ter aramidem. Tadi ka pay lamaki asawa mo't. Mabaakan kan. Madanon tulat na, mare. Di nakpaymat ngamin nasapulan ti the right one ko. Nagpamaran Marian. Sa dino kumapay, iti ayanda ami ijay laang mati papanak. Nagdakkel dat yan maapag na dita. Inton kon naikaglis kan, no naitublak ka. Ay naasidag la dita ayanda ami. Un ang... Anya kalaki di mutan ayalakay. Maburingak nga rod nga agmay sa dito'y balay. Kan may sa pan naka-exercise kumitlaangan ti panagpagpagnak. Halawin latan. Agan anad ka. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamang kada kayo iti sikog mo. Umay inton bigat ni Yana dito'y balay. Apay. Dito'y palang agyan tapno adakadwam ang mabatbati dito'y balay. Madandanagan ngamin no kas niya nga daak iti trabaho. Anya? Pagdanagam kumangay. Ay basta. Nataltalag tiriknak no daniya na akadwam dito'y tapno adamang kitakin ka. Imbag ano kayat na? Kano awan pa ka kumikuman na Awan. Tas saan pa'y mat anakastrak iti trabaho. Iso ako na nga umay pala dito'y tapno adakadwam. Ano san nakakad kadwaan dito'y balay aya na ading ko. Wan manang, awan parikot iti dayta. Madanagan nga unay ni manong mo, nukas to'y nga agmay may saak dito'y balay. Nukas di amapan agtrabaho. May mayat mutlaang, no adda kadwam dito'y balayo, manang. Nang runa, tani, nagtakalan dayta tiyan mo. Nukit kitaan kan tupay, kat kasla siyak ti madagdagsinan. Saan mo't anadagsan, ngamay na. Naglaka nga agsakit ti sikat ko. Kat, kaano ti panaganak mo? Kabulanak nga rudan, ngam panagrik-nak kat aganaka ko. Anay ko, agsasarunon ti panagsakit ti tiyan ko. Yan na, kunak man no inawaga mo ni manong mo. Inawagak magtahan, manang. Apay nga rod ngawan pay laang. Awagam manan Mabiit lang nga ron, manang. Wan na saan, ingkaki di mangkitan iti pagluganan ta, tamapan ta di di ospital. Tani, kasla dyan kun kabailan nga ibtoran ti sakit na. Ay, sumaro nun to ni manong mo di ospital. Sige, manang. Tay nakarot mang kita iti pagluganan ta. Kunak lumatayak itayan. Sorry bakit? No, di ka man lang natulungan anang ibtor iti sakit na. Ay, jak to kaya atentang si kupay. Kas jay matgayam ti kinarigat ti ag-anak. Si Kaman. Respect wag tanyaman a desisyon mo. Huston ti may nga anak ta. Mala, di mo pala panunutan na ita. Mangan kakit din. Tapno daras nga agsubli tinapukaw a pigsam. Kas ladyak pa'y makapangan. Sana mabalin bakit? Ala, umay ka. Kumput ka kanyak, tatulungan ka bumangon. Mas ka namangan ka. Tadjay panagtumar mo ka nagiti agas mo. Ay na!
nakaay ayat to'y apok. Nag-cute ka naglukmag, amaladaga. Nagdakil nga rod nanang, iso anarigatan anak-anak. Sa nagpuskol tabuok na, hay, talaga anarigat arumwar. Iso ajay ko na kini Joshua. Gusto ni baby nga anak ni. Kun amla na ita-ita, anak ko. Ngaminton ko akit maadingan tumutlaan. Ay, saan nanang? Talaga, Jack kayatan. Ay nah, Marian. Kastamot lati imbagbagak ide. Angam kita man. Mano kayo ngay nga anak ko. Ay, sabali ak nanang. No imbagak a Jack kayat, Jack kayatan. Manang Joshua, Manang Marian, agpakada ako man. Sana bale? Manumoten a bulan ni baby? Apay, adda ka din na biro kam apagtrabaho amyana. Addan manang. Ket mangrugi akton inton umay alawas. Ngam agpakadak itan taagawid ak pa iji balay. Ay, kat iso ang arod ading. Okay, kaano ka nga ron ngagbiyahe? Inton bigat, manong. Wala nga ron. Tay tulod kanto iti terminal ti boss. Agyaman kami ading Dakkel atulong ti kaaddam dito'y balay. Awan ang yaman na, manang. Ay na, maikawa ak iti kaawanin niya na dito'y balay. Nabayag met ngamin anag na ditoy. Nangron ako ta iso ti makakaadda nga agub-ubra kadagiti maubra dito'y balay. Kapilitan na si kanti mga ramid, tani, awan mo niya na. Ay, no kumabak nang tamat. Kat mga latalatan iti kadwata dito'y balay. Kumaa, ang saan mo't nga ron? Iso nga ano sa mun bakit? Sana bale, ta sa pag ti agawid iti malam, tapno matulungan ka kadag iti trabaho ditoy. Kasla kaano lang, iditi mambor ti buksit mo nga umay ditoy. Ita, dakkelan ti anak mo. Wen nga rod, nagpardas ti panaglabas ti panawan. Mabalinan nga agadi. Pakpakawan ami, Jack kayatan. Ay, boring agmay-may sa. Awan kay ayam na. Ay, ure awan ko nakmanan. Jack pa'y lamalipatan tirigat ko anaganak. Sa bagay. Iso ano ko na ni Joshua nga agadingan ni baby. Ay, oray nga ta iso ti pagsinaan mi. Nalabas kamat mare. Sinamatan ti bagbagam. Sa di naman ang tinapanan nyo itay aldaw. Siyempre, ijay ayan ni Mari Ami Nagboring dito yung balay no dudwa kami kini baby. Naimbag ko mga rod ano nagluto ka sakbay arimwar kayo. No kas di arimwar kayo nga ginaakat kita no dama ka na masangputak iti aldaw. Ay, di ka pa'y lang aminangan iti karinder ya. Dumalaeng no dito'y balay ti panganak. Tapno makasango kayo nga gina. Kan may sa iso pa'y agastos no iti karinder ti panganak. Kat no kas jay nga awan masangputam o di agluto kamutan, tasaan kumot nga itugtugot ti paglutuan. Anya? Unay kamutan bakat. Pudnumat, no kas jay nga awan na luto o di agluto kan. Joshua, ilabam to man dagiti bado ni baby. Awanan ti pagbado na. Siyak pa lang matipaglaba kat nabambanugak. Inlabam ko mamutin Tanda ka matiti balay nga agmalmalam. Jack nga rod masango, ta nakalamlampay mo't ta anak mo. Apay, naglampay latamot na nagmalmalam. Apay, di mo man la pinaturog. Na, ibagam laeng ano masadot ka amang ilaba. Saan akas ta anagadupay la asaom. Ibagbagak Huston, kunak lang arudan. Ituloy mo pa'y lang. Nalawanan. Siya kong tiaglaba. Nasaya at tanadanon ka dito balayaw, Marian. Apay ka dinanang, adda na patag nga ibagayo. Apay, anya dyan maidandanon kanyak. Nga anya manan nanang. Asaan mo nga aramidan ti obligasyon mo kas asawa? Agasem dayta. Ni payla Joshua ti agluto kas kada aglaba. Ni, nakaaman nyo nga iti day tananang. Apay, ajay nakaamwak ti damagam. Ay na anak ko, saan ko maakas tatian aramidam?
Ay, sos! Uray nga tano na anos ti asawa no kastamat ti aramidam. Dumtang to ti aldaw ama umaken ka. Unay kamatan, Joshua. Di ka laagbain. Amin lakit din ang mapaspasamak dito'y balay. Istoryaam. Ang daya inistoryak. Di ka man. Apay ko mga rod na amuan ni nanang ngay. Tsaka mo Jak amu nga. Alangan mo't ajay taga kabangibang a barangay tinagistorya. Una yun ti Australia. Makapawan ganas. Tsak la ko man nagaw-awin no kastimot lang ti masangputan. Anya, tasika pa yan ti maawanan ganas. Awan lang arudan masangputan analuto amakan. Papay la ti pasabat mo mo't. Hay, agluto ka no kayat mo ti mangan. Masurunak at talaga kini Joshua. Ne, apay manan mare. Agasam, inistorya nakit din kininanang ajak aramidan ti trabahok ijay balay. Katsikaman ngamin, Marian. Rumbang latta ko mga min, apag serbyam ti asawam Hay, anya katulong na? Ha? No ammo na lakumano kasano ti kinarigat ti agaw-awir. Marian, Saan na ngamin nga mukat? Maminsan pa'y nga agreklamo, ta ibagak nga ison ti agaw-awir, ta siyak ti mapan agtrabaho. Nakaluto ako, Madam Marian. Ayabamon ti anak ta, tamangan tayon. Mangin insulto ka kadi, ha? Saan? Apay ko mga insulton ka. Ibagam lang, no nasakit tinakam mo, nagluto. Saan nga road? Nalakit din. Ayabamon ti anak ta, tamangan tayon. Masapa akpay inton pikat. Mangan kalatan ngagmay maysa, na ikatiganas ko amangan. Iso umunak nga rodan. Ipapudot mo tulatan ti makan inton mangan ka. Apay asaan kan nga agaw-awid nga umay mangal daw dito'y balay? Mabanlugak lang agkaraawid. Manganak latan ikirwat. Isupay amak sa iti sweldom. Nagbasit lang arudeng. Iso man lang ay so no gawidak. Mabanlugak lang. Iso nasaysaya at langan ang manganak iti karinderya. Itatamasangok ti agluto. San ka nga agawid? Baliktad mo't ti ammom, Joshua. Talaga asabalin ti madlaw ko kini Joshua. Ti awanan bain alalaki. Di ka agar-arami, Joshua. At dalamadok talak, agsagana ka kanya. Nanang, aw-awiran nyo man biit anak ko. apay. Inak iti hardware apag trabahuan ti awanan bain nga asawa. Na, taapay manan, nakasta ti panagsaritam. Gaputa sa bali ti madmadlaw ko kini Joshua nanang. Sa anak lakit di nagbidot. At dalakit di babae na. Anya? Jay kunakon, saan nga agar aramid day jay a Joshua? Makita na! Aping awan ni Joshua, Kuha manang, kapampanaw na launay. sa dino tinapanan na. Napan nag-lunch Ni, nagsapan. Anya pa ilang ti oras. Asino nga iti kadwa na? Ay, jak amo manang. Saan kam ngamin nga kuy-kuyog amangal daw, tagbalbalo nak. Dito ako namangmangan. Kasta ka di? Tiawanan bain a lalaki. Ay, adaman la damaga. Anya day tamanang? Adda ka di sa bali a babae akakuyukuyog ti asawa. Kuha manang. Awante amok dita. Iso ajak masong batan day ta, saludsud mo, manang. Oh, adaytan ni Manong, manang. Ison ti sumungad. Ti awanan bain a lalaki. Nasaya at mataadan. Sige manang taas si kaswak pa dagiti customer. Sige. Anya ti kadam dito Ayok ka. Sa dino tinapnapanam, ha? Saan ka man nga giskandalo dito Agawid kan. Buisit ka, lalaki. Adda babae man niya. Naggapu kay tiyan ti babae. Di ka man mangibabain dito Agawid kan. Kababain ka dagiti kakadwak. Agawid ak. Ngam agsaga na kakanyak inton manam. Itata nakasangpot kan.
agrin ni Sota. Anya ti kayat mo ama-amuan. Damaga mo ang tasong batak. Adda ka di babaim. Adda. Anya, ayop ka. Anay ka, ibatam timak, babae raw. Wen! Pudno nga adda babaik. Kat si kamat lang tigapunan no apay anak babae ak. Anya, Sikat ni nang ituron kanyak iti sabalya babae. di ko namkit de, talaga babaero ka. Di ka laagbain iti anak mo. Uri siga, awan mo't panagbain mo iti anak mo. Agpada talang. Daita, ti ibagbagakan ka idi adi ka aglablabas. Diyak kanunungan ti aramid ni Joshua. Hanggang adda basol mo, no apay anak babae. Anya, Agasam mo't ngay ngamin dayta. Ta ultimo kanunyo kat isupay la ti agluto. Pati aglaba, kanda dumapay. Imbes ko matrabahom dagita. Saan? Ta isuntupay lang ti mga ramid inton subangpet anag na po iti trabaho na. nanang, adda anak mingaw awirak. Saan mo apagrason, jay anak mo? Apay, numaturog ta ubeng. Anya lang, nagkararamidam. Nawayamat ko makatrabaho ka, Marian. Ay, uray nga tamot ka sa nuti kinaanos kan kinasingkot ti lalaki. No kasta ti asawa na, awan No di mo ko mapinaturay ti kinasanod mo. Adayaw ngagsapol ni Joshua, iti babae ang mga sikaso kankuana. Ininot nga rod nga inator ko ti kamalik, Mr. Lonely. Pagyamanak unay, tainsinan ni Joshua ti babae na. Ket ita, naurnosen ti pamilyami. Tuy pagayam mo, Marian. Agyaman akpaga Marian, iti da ito apakasarita nasayat met, ta naurnos yung matlang ti pamilyayo. Tadayta ti may parbeng. Akat ala, aramidam ti pagrabangam kas ina ken asawa iti pagtaangan. Agtinulong kayong agasawa para iti pagsayaatan ti pamilyayo. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti panakay drama ti pakasaritaan ni Marian. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Rizalyn Roman. Kanitimat direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Agyaman kami ting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.